Salah satu mukjizatnya padamnya api Persia, hancurlah kerajaannya, hancur lebur seketika. Nika lagu make lagu ke dingaki bi gula macam masuk aswarga nika. Egi na bangki. Tak pada bina nak mangkin lagu na car pacaran 4 tahun pah tak deti selake pah ngucap percuma tika alajar. Lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ela marata kelem. Apa jadi? Mun serongo bu mano. Iya. Jadi iya doang. Pai pakani manuan pandi pas anan dateng. Di mata ngetas pak. Siapa saya sekolah? Siapa saya ngaji? Tak tahu je pak ya repot. Hari nyaman tepak ke pak si kikir ke anak lagi. Kikir ke anan. Gini tepak ke pak selebur ke bu obun manuan sampai kikir ke ulen manuan. Jadi nak torot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah boleh. Napa? Wadari Roma. Berarti Roma ni jaban seromban agak baik. Bada dengadeng Roma gak dito. Mapan. Fisik luar biasa. Ngabi jutaan, ngabi miliatan. Kayak ngoreng tak pernah sekali aja. Bada. Banyak. Gigi ada ke? Bada Roma nak korong kok bintang geng paham pernah tak kare? Bada kan? Banyak benih badak banyak. Cari make tamoy robah pernah deh ya lepas sama celep ate. Lah ni kak Roma ni kak ngesete ke bay Roma ni. Senomor tu lo napa? Wal faras, wan lamba jaran, mon makin kendaraan. Jadi kendaraan ni beda pengaruh lagi ya. Beda buat tak buat dah. Reng bini beda buat tak buat dah. Roma juga beda buat tak buat dah. Udah iya nyata gula. Tapi ternyata reng konan nah benih keng tandi telil keng tak eko caake. Mon setia banyak lu telil tak pati berdelako. Atau lil monono ibadan tak pati berdeja. Mon lambat tak butuh telil. Lambat ni kabila bulan Recep tanggal sekalian ada depor muka. Ada tak tanah apa asa. Bener. Mon setia wahai kuang apa asa ben? Iya. Pasal apa? Pasal Recep di Madalila. Apa kan benih hadis ria. Coba nyari si hadis. Dhaif ria. Tak langkong nyon sabora. Allah gak ditobara Rabu tak ngolati telil, tak ngolati fasih, tapi ngolati wusul gak Allah. Gak ditoati bila wusul make colok paneka, make lesan paneka lah tak pati fase, mandi. Tapi make le fase, sosi subas, tidak ada iro. Tati tubat, kan menetapkan benda kecesar kan. Koki kubok, tidak kalau warga geruna. Tapi meneka tak usul ke Allah, tak bisa, nonsen, omong kosong. Allahumma shalli ala Muhammad. Anapa gula mak mangken tormator ngak nikah bu? Peradaban Islam itu akan hancur bila mana ada tiang 3 peradaban gak dito dihancurkan. Islam nikah bakal ancol dari bumi kending, montelok gak dito ancor. Nabaan, setong. Nikah bi gula seker bagada. Polan benyaan muslimat na tibang muslimin. Muslimat seguni gun. Muslimat jaiya adalah para semaga muslimin. Hari pun itu rot nin muslimin tak ada dia. Menjadi muslimat dia. Orang muslimat selalu ada di depan. Muslimat dilawan. Ada lagi. Telok pampang peradaban bila mana ini hancur, Islam hancur. Setong. Hadmil usrah. Hancurkan keluarga-keluarga orang Islam. Dengan cara apa? Bitagyibi dauril peran ibu diminimalkan. Sampai sibuk dari saking sibuk telah kelepai mendidik anak. Mulailah setia.
Nik bini banyak sibuk TikTok. Tratata. Hah? Banyak setelah. Telah kalau pai ke anak-an. Banyak burlebur nyongok sinetron. Maaf bu, nyongok sinetron ni kata napa gula nyongokan gia. Keng jak pas sampai rasa ragelu ni ya dan TV. Potrana sambil ejapi. Ajri saya kepai ajriya. Kenika benih kun foto kebutuhan fisik tapi selebih anu petena SCN. Paham? Jauh-jauh dari madrasah, jauh-jauh dari guru ngaji. Maka yang kedua adalah Islam gak itu bakal hancur bihatmit ta'lim, lembaga-lembaga pendidikan hancurkan. Guru jak bajar melelepusan sing ajar. Selepusan bahdak sing ajarna. Selepusan dak sing ajarna potran sambian tak kira tahu maca Al-Quran. Sanna tak tahu maca Al-Quran. Ku laku bila gula ban sambian bila ampun mole. Bila lamate anan sambian bekal entar ke kopurna sambian nyambi HP bening ngaji. HP ni pamonye surat Yasin. Sabak itas kopuran. Pah ngocak tak langkong ya bu keng semajak tibi tak tahu keng HP rengkok mele tibi ya lah dingi-dinga kiasin riberin lengan tang nyokbul dan ruang abaju baro orang arwah HP bae sabok itas kopuran tak langkong ya bu kok keng tak tahu semajak. Mungkin saat ini dianggap parodi, mungkin saat ini dianggap lelucon, tapi buktikan 20-30 yang akan datang kalau kita tidak waspada, lembaga pendidikan tidak diperhatikan, ibu selalu sibuk sehingga sibuk telah macam sampai abang telah kelopai untuk mendidik anak. Buktikan 20-30 tahun yang akan datang anak biar tak terketawa ngaji Quran. Na'udzubil. Pagkawangan nas nih. Orang materi kan padang siapa seentar. Padang. Aduh. Pak kuningi kuburan selfie. Kepaesan doh. Alhamdulillah sudah biasa ziarah ke ayahku. Ya Allah. Ampunilah ayahku. Ya Allah, kira-kira di Facebook. Ampunilah ayahku. Dia sangat baik kepadaku ya Allah. Tapi nulis di Facebook, Allah andi akun Facebook. Allah mak da iya nih. Makin je benjan kan ni ke bener. Dujak nyapot ring gering selfie. Jadi nak si gering. Nak senyapot. Alhamdulillah kiai sudah agak sadar kok. Tampeleng jolon. Jadi geluk montot tak patut rapa larap. Bener lagi. Dujak kiai guru lah songkan. Kiai guru lah tak sadar. Lah anfal. Polan sadar seguni. Kan ngamuk makai Mekah tak lemuk tak polan jeriang ada. Abamon bilan ning aba matu wadan gula kan itu almarhum rahmatullah alaih Ki Haji Munir Ghazali kan itu aja habis ke Mahfud Tabata Mahmator abdi naga Makkah aman itu saya nggak nir co atau wapun yetas kusun nir itu apa canggolang nir kagak bener kagak dibawa bener itu lembok sampai senikah teti saat awo begatas takut dibawa apa mon zatnya nih Allah subhanallah walhamdulillah. Tai. Bener nyililah, bener. Banyak. Banyak. Subhanallah. Walhamdulillah. Leng debak ke rukun Yamani. Bismillah. Wah dia. Duh, lebur. Dan malaikat jam bampen tengah akhirnya. Depak ke pojok pada Rabu mah selfie. Baik sahabat Facebook, alhamdulillah tawaf pertama kami sudah selesai. Ya. Hurrah. Bacin kok.
Baik komentar, mohon sambung doa Ustaz. Insyaallah. Ya. Dulu ya. Gula tak ngojak pamer enjak, gula tak ngojak riak punten, gula tak kok salah. Kengen lara montot tak patut. Paduan sini kena ring gending berangkat entar ke Jumatan. Kelampin ada yang kui, kaos ada yang kui. Kun asarongan, bucil tatotop sampai toot tatotop. Pang lobi orang, mata ngakui kelampi. Arab, dujak sah. Tak muntuk dia ben. Orang dari laki dari rumah, dari bucil kan toot. Mun ini Imam Malik saraan boleh, si penting dia totop, uwe lah. Kok bagi lebaran tak apa je. Kok pada doli lah macam ketap lah. Eko. Aba iya. Keng tak langkong le, hukum rebeni urusan asa tak sama lolo le, tapi juga diperhatikan patut tak patut le. Ia beranjiria alhamdulillah lah tahu macam ketap asal le, geng jan orang berdering gila anyar. Bener ni. Okey, beni kun berat urusan sadasa tata kerama nawa sambil pikir. Ring Maturan ni ke paling terkenal gula ki keni lambak ki. Kan gula i Jember. Ring Maturan ni ka ciri na telok lambak. Aro ring Maturan rojong jan pak gula, jan raman ni ka. Aro ring Maturan rojong mai bangki mah. Aro sarong ama pan ni. Petojun sepa iko. Tata keraman bagus. Ring Maturan coba tanya ki ko. Sale bentai coba. Ternyata tak tahu apa pakai ring Maturan ko. Ring Maturan ni ka terkenal mun lambak kelampin rapi, tata kerama na sepa, parbasa na sepa. Hari ring Maturan. Setia, alhamdulillah. Maturan na burlebur. Kemana situ seh? Sia. Kemana situ seh ko? Cak Maturan di Majriyo. Mon saja Maturan na ruwa keng gula tak ngerti sekali. Abdina minangka parenteng tengka sedayo. Kok tak tahu sekali. Cak gela pada tak tahu narinya. Oke. Acara sapesan sebenarnya negeri. Sapesan lu kok tak tahu je. Padahal gurua manggana mak Nabi Muhammad lamba esosoen Halimatus Sa'diyah. Anapa je pon ahli sejarah ma esosoen Halimatus Sa'diyah? Karena Nabi Muhammad ka ento isaba itisah. Bani Sa'ad ka ento godolom je godolom mah. Mai sabah gini ka bahasanya biar tidak rusak. Mun ningi Mekah asli kan rosak seterus dia. Ilugulu sandal nalun sandal debak kabara apa sip jauh bahasa Arab tadi temu dak mana aja mana muka tapi wening Bani Sa'ad kak dito jai pon fusha manggan ring Madura kak dito pon sok pelosok sumana ke timur bahasan ya Allah benikun engki beda aing ki ya geng wong tak tahu apa saja sebab bahasa tak lebur kedingna ajunan terongon cenga abdina gak itu ya pengarama saya pak ajunan billahi badah kok marilah gula kepatian nembu waktu gini ka ranonong ranonong di Basir kento alabat ka jompo pakai ni ka aceng-aceng gula orang gini ajunan terongon cenga abdina kan itu ranonong ale tole ka gula to koto ya tore deur ngireng ra enggi ge aja napa ajora tak uning apa sagureng gula bang oca beni cora ra tak tahu ka seko ajunan terongon cenga abdina jadi gula terongon ceng tamoy papa anda kaya ongku ajunan terongon cenga abdina yang begula enja ongguan deh buk ongguan begula kuang ini kaki begula tanggal sana apa kok begula tanggal sekian ongki saya nggak leh ongki saya nggak ajunan terongon cenga abdina ongki kok jadi gula suruh entar ke roman gini kak Allahu Akbar
Tadi gula sorong konceng gini gak pidato Ramadan ya. Lopon. Akhirnya hari H oleh bulung bulan gula mangkat. Cok orang bulung bulan mangkat. Gula lagi ngisai pamakasan elao kanginan ngisain sekejap berangkat. Debak ke pakong temu nelpon. Leburnya nelpon sedekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke musleh eki abdina debak gak dimah. Abdina debak gak dimah. Gula bah beru. Aja gua pada mengkol. Gula ngocak ke sopir. Jauh pada mat kau biar. Kan mat hosni nya. Jauh pada mat hosni semisem. Tak tahu pasal auzulah. Pak gula ingat ke ni kamu? Nye, pak ingat ke ni kanya? Ingat ni? Ni kan aing marta jasa ni. Aing saya hona holil kan? Ni kamu janding gending, pakun aku warinya. Makailah marta jasa terus nak aku warinya. Degi, tadi jangan gula, sepenting lah ngerti jangan gula. Sepenting kok pakai salbut ngerti. Tadi tanya aki, abdina dah baga di magi aye. Jawab gula, pasai pawi gula. Ajunan depak ke pakong. Wah. Lo ini aki. Ini aki. Ya jawab benar jawab benar. Eki sekarang kong ya. Pak gula mikir are si gendeng apa kan aja. Are si gendeng bahasa apa jangan gula. Tadi kira mikir pada gendeng engkau. Dapak kau dak timur baru kau engkau tak ngebola boleh ni syuting. Pokok daerah ke timur ke baru kan lancang timur baru. Toron bahasa alaman kau lewat ngocak. Saya abdina. Alah, lesah. Dak mariyu. Cak bos kan tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ketika Rasulullah itu dilahirkan, ketika Gusti Kanjeng Nabi ini lahir, apa yang terjadi? Ada api di Persia sesembahan orang kafir ni mate. Apa ya mate? Saking dari muljana Gusti Kanjeng. Nangkane cepon. Nurun bada idzaka min makkatin hatta ana rabbika asyamati wa dandanal kumriyu bil farhati wa ukhmidat narul majusiyati Nabi Muhammad khairul bariyati khalqan wa khulqan biduni raibati Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi. Kanjeng Nabi ketika lahir ras ni sampai aguli. Makan jangan lagu lamba saat dia datang ras terasa berguncang. Pada lagu ya cereng. Biasa nak kau rukes deh pakai baju. Salah satu mukjizatnya padamnya api Persia, hancurlah kerajaannya, hancur lebur seketika. Nika lagu make lagu ke dingaki bi gula macam masuk aswarga nika. Egi na bangki. Tak boleh bina nak mangkin lagu na car pacaran 4 tahun pah tak deti selake pah ngucak percuma tika alajar. Lamun tika tak kok tak kelem percuma abur leburan mun elamara tak kelem. Aku pak pulau berorkes bae majune. Lah makanya kelahiran baginda Rasul diperingati pertama sebagai bentuk kebahagiaan kaula ajunan,
sekak dimma bunga dak kalahir Gusti Kanjeng Nabi ampun abuk teh masalamet orang se paling celaka. Ibu dina boleh bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi ampun abuk teh aparing kaselamatan dak ka orang se ampun celah. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam salah satu tafsir menafsiri Al-Quran dari kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab, bahwasanya Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi saya paman nikah Abu Lahab mun Abu Cengkel ke sebenarnya pamanah. Nggih, Abu Lahab ni kesekancaan CS bi Abu Cengkel. Keng saya pamanah Abu Lahab. Lain kamu tak oleh hidayah. Pamanah masuk neraka. Yannas binasil Quran. Paman. Jak saking karo penakan pendonan. Mentir kau leben ajunan selamat amin. Lah cuman ketika Siti Aminah Sayyidatuna Aminah ngandung raja senyama Abu Lahab nikah Suwaibah budak biniing nikah pasarin ben Sayyidatuna Aminah. Takut Sayyidatuna Aminah rembi sing malem ada si aberngin. Jadi Suwaibah budak ang Abu Lahab pasarin ben Sayyidatuna Aminah. Ketika Senin subuh Rasulullah dilahirkan, Suwaibah kak dinto pas alapor. Dek serah alapor dek kasih anyama Abu Lahab. Tuan. Beda apa Suwaibah? Aminah lahir. Tang penakan rembi iya. Tang penakan keluar. Tuan, penakan sampian ampun keluar. Berubah. Kan tuh mun laki bini napa tanya berubah inji. Hah? Parobah. Mun Bangkalan berubah. Kalau bahasa Indonesianya berubah. Titi Satria Baja Hitam RX. Lah keponakan saya itu berubah. Parobah, laki apa bini? Laki tuan penakan sompian. Pah bangga. Abu Lahab bang bunga cek bunga na bangga. Ana pemik bunga, ana pemik bangga. Pulan andi anak pulan andi penakan na laki. Bekto kak din teman anak bini ni kedus nudusin. Makan cepon Al-Qur'an idza busyara bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Mun pergi kabur cok rembian ang bini buh merah muana keluarga todus jahiliyah ni kasaking dari pudu namun laki kapi ngaranya kubak ke putol ibadah bapan lah tua mun pahala laki kapi saking dari bukenga orang kafir jahili mun andi anak bini ni ketodus terus laki itu mun pahala laki kapi ke pedam jengkel ja jengkel tono iko mun tak kelok make berkon yo jengkel buk jengkel jagung rabuk. Tapi Abu Lahab ni bangga bunga anak pemik bunga polan penakan laki polan laki Suwaibah ni kesampai merdeka aki saring Abu Lahab lah ni kecepon Al Imam Jalaluddin As-Suyuti polan Abu Lahab ni ke bunga waktu lahir Gusti Kanjeng Nabi padahal se bunga marga laki tak tahu cak bakal dadi nabi ben Kanjeng Nabi ki beni nabi waktu nikah. Setiap malam Senin Abu Lahab seksana prei. Setiap malam Senin Abu Lahab seksana prei. Masuk Selasa. PPKM. Hebat tak hebat? Gara-gara bunga lah. Bunga dak Gusti Kanjeng Nabi ampun apuk teh masalamat orang saya paling celaka. Bila saya selamat setiap malam Senin Abu Lahab prei tak usah masuk Selasa pagi. Ini kabuk teh. Maka Nabi Allah Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mun paringi fadl, mun paringi rahmat saya ngak bunga sampean. Kanjeng Nabi ini termasuk rahmat saya paling raja karena Allah sa'adabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi ku lebih sampean makin ini kan bunga. Sekak di mak bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi ampun abuk teh masalamat orang saya paling celaka pun malam Senin paserah Abu Lahab padahal Abu Lahab sebunga beni marga Kanjeng Nabi nah marga laki eng ben Kanjeng Nabi kita yutus dadi nabi kula ben sampean mangken sebunga beni marga laki eng keng pelan Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ben Kanjeng Nabi ampun yutus dadi nabi maka mun Abu Lahab saos bisa malam Senin prei masuk neraka insyaallah ajunan sila Islam kak dinto tak kira nyeting ke neraka sama sekali.
Sehadir ni insyaallah suarga kapi. Mun tak percaya lah mangkat ka ada. Mun lok percaya. Mun percaya dengan neng cak aku lian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti Rabbi Allah kaula ben ajunan pada tiap orang sepunga sehingga pun tahun bisa molotan. Ini kita bagi. Molotan ni tak usah raja kak, tak usah raja. Sering saya nyatakan, cek cungecungan molotan, cek cungecungan berkat. Tak usah cungjak rajaan, mampu ngonceng 100. Ngonceng 100. Mampu ngonceng 50, iyalah datang 50 dia pun. Tak usah autang, lah kan mampu ni sembian, mampu 50, mampu 10, mampu ngonceng goreng kalemah, mampu kedua, ya arempukan mun kedua benia molodan. Umpamah, nggih, tak usah aja ngaji cungecungan berketodus kata tangke tak saya. Nika beni untuk tatangke, nika untuk Gusti Kanjeng Jeng Nabi. Dia lebih ketimbang ken beko tepannya ujan, dah cak je ngaja. Kak di mampu na sampian, mampu raja paraja. Tapi mau dia matur biasa raja tok kak. Mangga dia matur ni ke makmur, matur ni ke termasuk tempat saya mulai lambat sampai makin Allah jaga. Anapa? Matur ni ke molotan tiap Roma ni ke amolot. Yang kita bangki. Coba amolotan ken situng musola belum polo orang kak. Kampuli. Ane kemunahan ang mangkat ngi bersama kah mulai nak kutungi belanas. Okey. Matura pun terkejak berkat je raja matura. Bada berkatnya letek saja dengan nedong. Bada berkat kapan pekol tegala buah kentang. Tak karo matura. Tiap situng Roma andik langker situng Roma situng langker. Maki kata ada dengan andik langker tu ngideng. Tak karo matura situng Roma situng langker situng Roma situng. Ya tak tahu apa kena ngepek apa kena apa jong. Ya sepenting landik langker keling. Artena istimewa orang Madura pelak. Mangkana mau selain tepan di PPKM masjid tutup, ngerabia ada masjid itu tutup. Allahumma. Coba nikah mun lebih pinggir jalan bu, tak bisa pakai gembok pahibri bacaan. Masjid ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Rabia nikah beda masjid pakai gembok. Ada ceng masjid ada pakai. Mana saya gembok adina dah. Maka nak syukur tetireng rabia berak ni kesambian. Sing ajak ngalih bagi bila dikata sambian. Sambian ngalih ada emah. Menteri Allah terus saya jaga, menteri Allah terus saya selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah makanya orang Madura makmur. Makmur ketinapa? Beniki soki reng Madura keng rizki Nabi Allah cokop. Lu masalah kaya manusia ni tak berhubungan ben soki asli ni. Soki tak soki ni ka urusan nah Guste. Ku lebih sambian ni ka nikmat soki tak soki ni kata ikhresah. Tergantung rizki nak. Makitunya na banyak mun tandik rizki percuma. Andik sabar belum loke, andik talon sangang loke. Eta meni jagung lu julu jagung ah. Keng si andik ki na ngol-ngol. Ni kenya mana andik tunya keng tak andik. Tinang ada rabia dia. Tak andik tunya rizki masuk kapi ka. Soki obu. Isor bajani ke bedu perumahan elit. Senang nengi dalam bener yang biasa nih kah. Dosen, doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro seki. Per bulan ratusan juta uangnya. Mobilnya Alphard 1M600. Uning sa M600 sembian bu. Mun kebeli centul ngambang rabia dia. Rombia nggih. Oke, rombia ni ngambang mun kebeli centul sampean. Nak kena langoy. Romana tingkat sahamnya miliaran, tabungannya miliaran. Apa makelah tunya na banyak bi Allah beri penyakit senyama komplikasi. Can dokter sampean mun ke kantor Pak, cak mobilan. Biar kalau diterbakar sampean apelo sampean ni ke jogging. Apa jogging? Berkak ke kantor gi laku. Mulai lemah berkak boleh. Mobil Alphard gaji na atusan juta, pesen na miliaran. Keng mun ke kantor berkak, mulai berkak. Kebay nampak mobil Alphard mun ring berkak bu. Abu, ring rombia ri tandi mobil keng benari numpak mobil itu. Nemu di mah ngampong. Beku apa? Ku pentingan di sepenting nom. Ngaki buru juga andi keng tak numpak. Tak aku sampean tak andi keng numpak to. Cukup majar 10.000, tak usah beli bensin, tak usah becek, tak usah ngasai. Tengki. Bil-bil pukul ribah mangkata ke pengajian roh. Otak bang kata kau leman neng ibu di. Maki bengkongan di ke separuh ku tak cekak jak maki jalan rosak bisa tak ngalto. Enjak jelim benapa bengkong dia.
Nggih, sampurna tak sampurna? Soki pesena miliaran, tabungannya banyak, tapi karena komplikasi kok sampai tak bisa, karena ada darah tingginya. Ete tak bisa, ada kencing manisnya. Kacang tak bisa, asam urat. Yang berlemak gak boleh, kolesterol. Soki keng saya masuk saya ceku ngetok benaing pote. Alhamdulillah rombia bere yang kayak kok sampai haram karo piring saya tak luang. Mun kok sampai nak gemet dia tak sekali. Yang kayak sati bani karo sati ini saya kakan make palapan apa hilang benar saya deh. Piring apa nih ke dapur langsung tolong ke lumari yang gua mari ekorai. Cak pan yang kaki kesampian pah ngetirep make piring. Sampurna tak sampurna? Saya napa tak saya? Tinggal tandi pese sepenting hat sehat nggak nikah. Tanggi buk. Aku leben sampian kan tak ruwet. Orang seki soki terkadang Allah ibri penyakit jeraja. Andi gudang, andi pabrik, andi hotel, mobil poluan, keng penyakit dah. Gagal ginjal, tiap minggu ku cuci darah, kanker kronis, tumor ganas, usus buntu, paru-paru, jantung. Coba erambiani kah? Beda orang andi penyakitnya mana nggak kaya? Ada, jangan lo tuh mani periksa aki. Makanya kan tuh ini penyakitnya nyaman kalau keng tepeke deh ya. Kayak dia tak tahu cek paru-paru cek jantung tak tahu. Bila tak ruwet apa penyakit lah banyak gas kapi tambun. Thank you. Seneng tak seneng? Tepeke bantar ke bidan dan kula ni kampo tepeke. Napa kita tambun? Mentro beres bidan ngocak sampean mentro beres sagak si tepeke situng ambu si aroko. Alhamdulillah ambu ongku si ke bidan tak antar kia. Mina seru ambu sarokok ni budi pakun nyebul. Arokok pakun lagi teh. Wah iya jong tak arokok mate ko. Anggo arokok sampai mate ko. Anjir ya tak te mate. Saya tak arokok orang po mangkat ke adek biasa. Anak. Dok bisa mending pangeran ni kata ngukur benakal tinggi. Abu orang soki ni kemun penyakit ruwet kak sibuk iki bekarang menjangan surbajang. Kurang alat ngalle ke Jakarta, dokternya kurang profesional, ikiba ke Singapura, cek karo sakit tuh ke depak ke Singapura. Mau dirompiar ini, aduh ruwet sakit sarah, emang ada aja. Iya, teng yalle ke Malau. Depak ke Malau mati. Abu mak gelas saya ke Singapura nya gua tak mati biasa me. Baol gagi bamajir di Singapura. Mun karo keng tar mati anu napa teu mati ujau tanggo mati Malau boy. Besai pandina tak ruwet deki. Siapa iko. Abemi ngalkal lagi ngatelor aja. Menjadi petarangan mungkin kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokana napa? Barokana mulo. Seni koreng mun sholawatan Kanjeng Nabi ni kemangkana. Ulama untuk memasyarakatkan solawat dan mensolawatkan masyarakat, muncullah salah satunya Kanzul Ahbab. Anapa makle sampian asolawat karena kula ben sampian mun esro naneng kalangker pahibri tasbih pakon maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tak maca keng mun elaguaki pah norok kapi ngene banggi. Wa kafful Mustafa kalwardi nadi. Nah, kan apal tekalu alon nedo. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Tadi yang terus sakit kok galak vokalis bikin sulah bab pula. Tak langkong bib agak jaiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di mana ada majelis solawat, sambian mun maca solawat ke TV compok belum tentu bisa. Dan di sini ternyata ada Kanzul Ahbab dalam rangka amulatan. Ya cek baca solawat hadir areng sareng sani kefaidana lagu. Makanya ulama menceritakan perjalanan Rasulullah, acerita aki Gusti Kanjeng Nabi. Tak semuanya dengan kalam nazar, tapi beda seetoles kalaben kalam nazom. Napa kalam nazom nikah lagu aki. Anapa mi parlo lagu aki? Mun lagu aki kula ben sampian saya mau sejarah Kanjeng Nabi ni kesemangat. Mara'ainal Isa hannat
بالصورة إلا إليك والغمم قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام يا رسول يا حبيب سلام. Kan semangat ketika senikah. Tinggal RTN. Maro ainal isa hannat. Kami tak pernah menemukan binatang, hewan yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik, kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Tak ada hewan di kekerong kau orang saat jalan malam kecuali dak Gusti Kanjeng na. Saking bagusnya Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi mun malam ni keluar onta ni ka entar arenduh ya ada Gusti Kanjeng Nabi cetak ka onta sahabat ya tiing palomam pak na ya tiing soko Gusti Kanjeng Nabi ni embi entar arempek arenduh cetak ka embi sahabat ya tiing palomam pak na Gusti Kanjeng Nabi minta osar kerong dak Gusti Kanjeng na. Mun sampian jalan malam tar ke tengah Tegal pah beda hewan cetak ka sebab ka tiing soko nah buru olar kabur aja kak. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad khairul bariyati khulqan wa khulqan biduni raibati. Khulqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi ini paling bagus orangnya, paling bagus selera nah, paling bagus akhlaknya. Jak kudu keng manusia tak lebur hewan seneng dak Gusti Kanjeng na. Wal ghamama qad adhallat. Kalau malam Rasulullah berjalan hewan entar. Mun Kanjeng Nabi siang melampa wal ghamamah qad adhallat. Ondum norok bunte yattase sampai Kanjeng Nabi ini kata toman tepani panas saare. Ondum norok bunte sampai Kanjeng Nabi tak tepani panas Bangun sampian pantar galuk-guluk tengah jalan pah ondum peteng. Abah mun tak ngebajas hujan tuli abah li terus marena. Kanjeng Nabi pun ten kayak gitu orok sengaja bi ondum mak le tak pa. Wal mala sallau alaika. Bahkan para malaikat membaca sholawat dak ka Gusti Kanjeng na. Kula bi sampian ring rampia berak pada maca sholawat malaikat Allah pun membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mentar sahadir kau leban ajunan epatetia orang seahli maca sholawat amin. Epatetia orang sesemak dak Gusti Kanjeng Nabi amin. Cinta dak Gusti Kanjeng Nabi amin. Ketika sudah cinta Qaula bin Ajunan masuk ke dalam kategori hadis al-mar'u ma'aman ahab. Setiap seseorang itu akan digandengkan bekal polong ben orang saya kecintai. Atau ketika ada Yahudi ketika ada Bedui bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat, Rasulullah dawuh di akhir hadis anta ma'aman ahbabtah, kaki bekal polong ben saya kecintai. Mun la timbul perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi ku lebih sampian ni ka bekal apolong ben Kanjeng Nabi budian. Meskipun swarga na tak pada. Soro pada ya tak bisa. Kanjeng Nabi ni ke swarga paling atas, ku lebih sampean la swarga paling maba kor la masuk swarga ki. Kapolong ko maksud tay kapolongi swarga pada masuk swarga. Masalah apa tempat dia tak pada. Kanjeng Nabi abungo cek sing malam apa jeng tahajud. Rengkan temen malam cek makan sape. Nyeram boko. Kol teluk malam nyeram boko bodoh ki. Allah. Toko tamil wae. Ya ku lekuk masuk swarga apa bolong ben beko. Tahu swarga bundim aja. Sebentinglah masuk swarga pun. Nggih. Swarga beko lah beko sebenting jak sedia korek tekok rokok-rokokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah dalam rangka menanamkan cinta ini diajarilah bersolawat. Muncullah Kanzul Ahbab.
biasa aki mau sejarah Rasulullah, biasa aki membaca salawat kepada Rasul. Akhirnya baca lagu nak Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basharun, Nabi Muhammad ni ke manusia biasa. Walaysa kal bashari, keng tak pada ben biasa na manusia. Bal huwa yaqutatun, kanjing Nabi ni ke batu yakut. Wan nasu kal hajari, manusia beto biasa. Artinya mun manusia ni ke pada akiban beto, kanjing Nabi cukan beto, keng kualitas beto na lain. Kanjing Nabi ni ke beto, sampian yang ke beto, kanjing Nabi beto, keng beto yakut. Ni kini pada benih ke kebai selo arken 5 juta. Mun kule ben sampian cak beto beli ker. Mun tak 5 trek tak paju. Aja tak paju 5 juta paju ning petok seket. Nggih dah bangki. Pada beto keng lain kualitas. Kanjing Nabi ni kah perlu naro ombu. Maka wa kaful Mustafa kal wardina di Allah Allah. Wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Perlu nani keloro om cekak. Mun astana sahabat nyeting dak Gusti Kanjeng Nabi. Mun karo telo ari cekak ro omah. Ro om cekak telo ari tak elang bauna pelona Gusti Kanjeng na. Pada ben pelona sampian kak. Cekak. Tanggi buk. Mun dak kedung cekak kabeh kepeng kalambi ya Allah. Make irin soy si kata ngaltok bauna bu. Kapan dicemur pah titor-totor. Allah. Dan selaki cak unceng kia bahaya aja. Allahumma sholli ala Muhammad.